ꯄꯥꯛꯁꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯁꯤꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯤꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯝꯐꯝ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯂꯣꯏꯗ ꯑꯣꯁꯇꯤꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ यूनाइटेड स्टेट्सना ईरानगा मरी लेनबा सीरिया की लोकेशन अमद टारगेट तौदुना रेड चथबसे सायुल अनिरोंगी मनुंगदा हंदकी असिन अनिरक सुबने। मिडल ईस्ट लेरिबा यूएस की फोर्सिंगदा लांदाबा हेंगलकलिबा खुलाई फाइबा ग्रुप के ईरान सवली अनो वाशिंगटन मराल सिदुना लागलिबने। यूनाइटेड स्टेट्सना ईरान अमसुंग मसिगी प्रोक्सी सिंगा इजराइल हमास की लान अदुबो रीजनल लान अमा ओहेननबा खोनबदा माइ फागनदनबा थौरांग के लौखलगलिबने। तौइगमसुंग हंजिन हंजिनदा लांदा अमदी एयर स्ट्राइक्स चथबा असिन वाशिंगटन अमसुंग तेहरान की मरकदा कॉन्फ्लिक्ट अमा थोरकपा याबगी अकीबसु लहली हाइरे। ऑस्टिन हाइरिबदी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC अमसुंग मसिदा एफिलिएट तौबा ग्रुपसिन सिनबा ईस्टर्न सीरियादा लेबा फैसिलिटी अमदा यूएस मिलिटरी फोर्स मसा ngaktokjabagi स्ट्राइक अमा चथगे। स्ट्राइक से खुलाई थम्पम फैसिलिटी अमगी मयुक्ता यूएस की F-15 अनिना कंडक्ट तौखिबनी मसा ngaktokjabagi प्रेसिजन स्ट्राइक से इराक अमसुंग सीरियादा लेरिबा यूएस पर्सनसिंग की मदक्ता IRGC कोड्स फॉर एफिलिएट्स सिंग परिंग नाइना चथरखिबा लंदा सिंग की पाखुम ओइनने। यूनाइटेड स्टेट्स ना अखोइगी मियाम अमसुंग अखोइगी फैसिलिटी सिंगबो ngaksinanaba makatana mathau taba khongdangsing laukhonanaba mafungfana sem saduna lei। Syrian Observatory for Human Rights War Monitor na air strike aduda Iran sokatpa group sing gi mewi mapan segi hana phongdokhi। Pakistan na kapsilakbada BSF की पर्सन ama sire। जम्मू एंड कश्मीर की संभा डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा इंटरनेशनल बॉर्डर फरिंग द पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सन्स न नोंगै kapsilakbada बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की पर्सनल ama sigre। BSF na haribadi force asigi maikeidagi पाकिस्तानी साइड मतिक चाप पाखुम पीखी। पाकिस्तान लोमदगी kapsilakbada लेखिद्रबा BSF की हेड कांस्टेबल लाल फाम किमा चाहि यांखै मिजोराम की अचुलदगिने। मसे हौकिबा चायुल अहुम की मतमदा थोकिबा पाकिस्तान रेंजर सिना सस्पेयर वायोलेट तौबगी अहुमसुबा थौदोकने। BSF की मतुंगिना हौकिबा अहिंगदा चंबागी रामगढ़ सेक्टरदा कहौरुबा तौदना पाकिस्तान की रेंजर सिना नोंगमै काबलके। नोंगमै काबलकपा अदुदा BSF की कांस्टेबल किमा फिबम लुना सोखी माक हॉस्टल अमद लाइकननबा पोखतकी अमसो ngasi ayuk makatan laikanaba ngamdana laikidabane। हौकिबा अक्टोबर 3 पाकिस्तानी ट्रूप सिंगना आर्निया सेक्टर दा नोंगमै अमसो मर्डर सेल सिंग कापसिलकिबने। कतार सीबगी सराक पीदुना हाटपगी मतम ngairiba नेवी की वेटरन निफान की केसदा इंडियन अपील फाइल तौखरे। कतार की कोर्ट ने सीबगी सराक पीदुना हाटपगी मतम ngairiba इंडियन नेवी की हानगी पर्सन निफान की केस के मरी लेना इंडियाना अपील अमा फाइल तौखरे अन नेवी की वेटरन सिंग अदु हौकिबा सही की अगस्त चपचाप मरम सिंग पीदना फाकिबा मदो ममंग थादा सराक पीखिबने। नेवी की हानगी पर्सन सिंग अदुगी केस के मरी लेना दिल्लीना अपील अमा फाइल तौखरे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्पोकपर्सन आरएमदम बाक्सिन ngasi फोंदोरकली। ममंग इंडियन गवर्नमेंट कतार की कोर्ट की बार्डिगदु थमोय सोकनिंगाइनी हाना फोंदोखरबनी। शेड्यूल प्रेस ब्रीफिंग अमदा बाक्सिन हाई नेवी की वेटरन निफान की केस अदुगी अकुपसिंग हौजिकसु फंगद्रे। जजमेंट अदु अरोनथोफ ओइवा ओइना लेबना मदु लीगल टीम खक्तदा खंगलगली। आइगोन हौजिक मखादबा लीगल की खोंगथांग सिंग लौगले। आइगोन नेवल ऑफिसर निफान अदुगी इमुंगा ततना पाउ फाउनरे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकरना दिल्ली दा मखोई की इमुंग मनुंग सिंगा उनग्रबनी। आइगोई की माइकेदगी मखातना पीबा याबा लीगल अमसुंग काउंसिलर की सपोर्ट खुदिंगमक पीबा याबा पीखिगने। अरुबा इशू असी की मतंग दा वखलना पंगसा सागलोइदबनी आना बाक्सिन फंगदोखी। EAM की स्पोकपर्सन असिन मकातारदुना कतार सीबगी सराक पीखरबा मियो निफान अदुदा इंडियन काउंसिल की ऑफिसर सिंगा पाउ फाउनबगी खुदोंग चाबा हौकिबा लेपाकु नुमिता पीखी। मतम अमदा इंडिया की मरुइबा लान की जहाज सिंग कमान तौखिबा डेकोरेटेड इंडिविजुअल सिंग यावरिबा नेवी की एक्स ऑफिसर निफान अदु दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस की थबक तौरिंगेदा फाखिबने। दारा असी कतार की आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग अमसोंग मरी लेनबा सर्विस सिंग फंगलिबा प्राइवेट फार्म अमनी। सोर्सिंग हारिबदी हीरोइसिंग अदुगी मनुंगदा खरा अरुबा प्रोजेक्ट अम ओरिबा
Italian technology da yumpam oiba stealth submarine singi project ta thabak dauke makoi Israel gi damakta aron atop sing hon bakhon arambagi maral si gi hana mamang da media report sing da phongtok na ba leihrabani Israel gi air strike da Gaza gi journalist amadi imung manung gi bioi nifugani thoi pulap sikre Israel gi air strike amada Palestinian reporter Muhammad Abu Hasira gi yumda bom ta silak badagi journalist masa jauna mahaki imung manung gi bioi nifugani thoi sikre Sigi basing gi manung da journalist asigi masana fasu yauki hana Palestinian News Agency o afana phongdoragli Committee to Protect Journalists CPJ gi matungina November taret phawda committee ne thijin bada Gaza da Israel gi bombing da sikiba miulising taraga mathoirom asigi manungda Gaza da mathau tawkiba media gi worker kunthraga mapan sibada yauki hairi Maragas da Israel gi lanmi gi maike da gi makoina Gaza da lancha thaba matamda journalist sing asogapan yauloi aibagi guarantee pi bangamloi lauthokre Israel gi lanmi sing Gaza da ground offensive chathaba horakpadagi CD gi mayul jausilakre namit gane gi mamangda AFF gi maike dagi Israel da makoini air strike chatharakpada media agency asigi office chauna asogapan yaukhiba do thigat pina bhai jage International News Agency asigi office da bom tha dharaki basi yamna khudong thiningai oi Gaza da khudong thiningai oi bamongda paw loriba journalist gi mathau fang tholiba office da bom tha dharak basi makha satadana vakangan ki mamangda Palestinian TV news channel gi correspondent abu Hatava kauwa amasu Gaza strip da Israel na air strike chatharakpada maki mung manung gi mioi taraga mathoi ga punna seke Maki marup Sanmal Al-Basir na journalist si laiki dabagi paw fangbada mamitagi mapi sindaraduna journalist amani ana sakhang nanaba liliba press thaba jegedadu laukthok tuna asigumba protective gear asi sinavagi kanaba leitre ana penda pafongre Al Jazeera gi Gaza strip chief correspondent Wahel da daugi nupi amadi machanufa yauna imungi mihoi mari October 15 da Israel gi air strike da sike Haujik bawa da Gaza da Israel na air strike chathabada sikiba punba mihoi masing lising taraga mathoirom yaure ana Hamas na salaiva Health Ministry na phongdokli Israel na Gaza da bom thada bhawrakiba je October 3 da Hamas na Israel na sangsinthuna Israeli macha lising amaga samri hatkiba amadi mihoi sani kunthra hena phaduna Gaza da puraklaga hostage oina fajinkiba adugi laman singba oina bom gi landa chatharaki Myanmar gi shadow government well chathadana mi hatbada chenaba sing charak bigani lauthokre Zundagi mawta khulai paidunu khongjang changsileba sina mioi ke abo Zundagi aronba pawpi ba mini aidun hatpagi chang wangkhalakpadagi Myanmar gi shadow national unity government well chathadana mi hatbada chenaba sing charak biragani hana lauthokre Jundana gu chathaduna layangang paisin kiba chahi ani makhai gi matam masida National Unity Government gi Central Commission da Zundagi informani arambaral pisilagami atpire habigi wakat chani daragani thoilaki Ariba wakat sing asigi manungdagi kungamari amadi well chathaba loigre National Unity Government gi Ministry of Defense gi Deputy Secretary Mongmom Soyena phongdorakpada National Unity Government asi mamangda leiramba civilian government gi losing basing amadi Zundagi mayukta leibasing punsilaga semba government amadi Hariba government asigi makhada leiba miyoisina maram chadana mi hatke pagi wakat chamagi matakda aujik thigat pagi thabak chathari case asida inti junta People's Defense Force local PDF group amadi arms resistance kangpuna kudum chanduna thamliba lamdamda chathaba crime kaya yauri Hariba group sing asna National Unity Government ga pullaga junta gi mayukta punna lantheng minari bani Adobo arm group singna control tawriba mafam sing asi magoina hanadagi maring tawna well chathatuna lakpa mafam oivana National Unity Government na makoi gi matakda well chathabangam gadorivra haibadu mayek sengna khangbangam dre well chathatuna arm resistance group na jundagi ku matungda mi kya hakalakpadagi jundagi mayukta sangsilip lan asida chauba khurau thangba am oire Junta force ki maike dagi su misam lising mari gi matakda ku chataba matungdagi ahujuk phawda hatkre National Unity Government well sathariba mihat mipun gi thaudok sing asigi manungda hana maral leivani an arm resistance group na haluraba matung kona thigal ubada maral leidaba kaya amasu yawromle asiga mihat sing asigi manungda sahi asigi jun kulhumdoida nagani nung natragana baras dragon aina khangnaba local defense force kangbu amana sahi yankai gani thoi suraba kaya win mahagi nupi sahi nifu gani thoi suraba
डिफेंस फोर्स कांगबू अमना सही यांखै गानी थोय छोरबा कया विन मा की नुफी चही निफु गानी थोय छोरबा चोइन मानदले द लेबा मादया टाउनशिप दगी मियोय अनि असि हारखे लेगिद्रबा मियोय अनि असि की मसानुफी मंगा अमदि अल ओइरबी ममा हुंदोकलमखे लेगिद्रबा मतै मनाव अनि असि जुंतागी इनफॉर्मल ओइना करिगुंबा मतम अमतद थबक तौखिबा लेते हाइनै मुंग मनुंग की बियोय सिना फोंदोरकले हिरम असिदा मादिया टाउनशिप पीडीएफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दा जुलाई थादा वकत करबसु अक्टोबर था लोइबा फाउबदा केस असिगी मतंगदा थिगतबगी थबक अमता चथद्रे मसिनदी जुंतागी मयुक्ता रिवोल्यूशन चथरिबनी हन लाउजरिबसिंग असे मसिन मनाउगी इमुंगी नत्रगन महाके सागैगी लालौबो ओइना तौरे असिगुंबा पियमदा आर्म रेजिस्टेंस कांगपुना थबक तौरगदी मिसम सिबगी मसिंग नोंग नोंगमगी हेंगलखिगनी मसिग लोइनना खोंजंग असिजो माइथेबगी लंबीदा नोंग नोंगमगी खोंग थांजिलखनी हाइरे मखातना सागान रीजन की वेटलैंड टाउनशिप दा अगस्त 19 मथोइदा सेल खोंगतबा कांगबू अमा पीडीएफ कांगपुना फागतखे थाउदोगसिदा मियोय अनि पीडीएफ कांगपुना नोंगमैना कापदा सेके मदु पीडीएफ कांगपुना नोंगमै काफा हौरकपदगी खुट अनबदा सिबनी हान पीडीएफ कांगपुना फोंदोके तुंगदा पीडीएफ कांगपुना असि भागसांग अनि अदु गारी अमदा हापलागा मखोइगा लाकमिनाबा मियोय तारागा निथोय फाजनके मखोइबा सयोल मंगारोम फाजिनदुना ओटनाइदुना मसिल हंगलाबा मतुंग मरा लैते हाना थादोराके थौदोगदुदा मपुरोइबा काइना खरबिनफी अमना महाके ममांग मक्तदा खुलाई पाइदबा मपुरोइबबो पीडीएफ कांगपुना कापतना हातखे अना मराल सिरे हाउजिकसु लैगिद्रबा मपुरोइबगी हक्सांग अदु अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकनबा पिबिननबा हाइजबदा हक्सांग फंगबा ngमदना लैरि थोकलिबा थौदोकसिंग असि येंगलगा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मांद्रे अमदि सागान रीजनदा थोकिबा मिहात मिपुनगी केसिंग असि वरोइसिन पुरकनबा होनारि केसिंग असि ममुताना थिदोकनबा होनबदा जुंता लानमिसिंग बायुकनबगी खुदोंग चादबा कया अमसु लैरि अमरोंदा पीडीएफ मनुंगदा मिहातबदा चेनरिबसिंग सक्ति लैबा ग्रुप सिंग कांगबू ओइबना मखोइकी मथक्ता एक्शन लौखटपा ngमदबा कया अमसु यावरि हना फोंदोरकले इजरायली ट्रूप सिंगना हमास की स्ट्रक्चर सिंगदा टारगेट तौदुना ग्राउंड एसोल कांसिनबदगी मियोय लिसिंग कया लांजनगरे इजरायलना हमास मिलिटेंट सिंगदा टारगेट तौदुना मी लैबा मफम सिंगदा मखोइगी ग्राउंड एसोल कांसिन खिबगा लोइनना पैलेस्टाइनियन लिसिंग कया नॉर्थ गाजा थादोकदुना सेनगरे इजरायल की मैकेदगी हमासना हॉस्टेजिंग थादोक्ट्रिबा फावबा सिजबार की वफम खनरोय आइना आसेटपा फिरेप अमा लौरुपगा लोइनना खोंगथांग असि लाकपनी गाजा सिटी द इजरायली ट्रूप सिंग अमसुंग हमास की ऑपरेटिव ट्रूप सिंगना अनकपुर रेंज दा नोंबै कामनरपगा लोइनना कानफ्लिक अदुदगी नांथोकनबगीदमक मिजाम लिसिंग कया गाजा की अवांग थंगबा सरुपदगी खारोमदा सेनाखरे हाइरे ngasi Israeli troop sing Gaza Strip ki mayai zabuk da jangjinre haina tel abing na phongdoragli miulising kya haujik chu Gaza city ki marwaiba Al Sifa hostel jauna Israeli troop sing langkoi chanduna leiraba Gaza Strip ki awang thangba saruk da leiribane Palestinian lising kya mayum thadok tuna sena ki baga Gaza city da Israel na nongthak ta ki landakre Thawai hingnanabagidamag Palestinian lising kiyana mayum thadokuna Gaza Strip kha thangbaromda China khiba amasung Israel gi lanbi singna Hamas militant sing da lambi amagi mathang da lambi amada khuthokna khibaga ngasi sagol sin numidda Gaza city ki mathakda Israel gi nongthak attack sing chathagre thama hienbagi bom thadaba adugi matung lanfam aduda chana da chinjak nadragana thakna da iseng matik chana phangdabasu miyo lising kya onthokna khudong thiba phibam da lehori hana United Nations na phangdokre October dari ki matung daki Israel na Gaza Strip ta chadariva lan asida angang lising mga jauna punna miyoy lising tara sa mga hiana sigre Gaza Strip ki Hamas fighters in angak pamawong da October dari de Israel da sathagi pa attack sing da misam na yam po na Israel da miyoy lising amaga samri siki amasong foreigner sing jauna miyoy saninifu hiana hostes o na fado na poke hingna na pagi palam chairam punamag Changhandana thingduna thamgraba amasung building punabhak makuptana kaikhraba Gaza Strip da Israel ki Prime Minister Netanyahu na hojik fawwa tengbang polam changba yahnadabagi humanitarian ceasefire tau haiba yadri UN Secretary General Guterres jauna malem gi lusingba Cameron jauna chapjaba ceasefire amagi appeal taunarakre Israel ki bombardment amasung Gaza ki miyam boyum thadokuna kharomda chen khinabagi makhoi ki orders ado UN Rights Chief Volker Turk na condemn taukre Palestinian miyam pomba Israel na collective punishment piba si war crime amani ain ge wang bada namfu da misam sing batan thokwa asibo war crime ni ana Gaza dagi thokna na bagi Israel na control tawdaba amata ngaraba lambi izikwa pauna ba Rafah border crossing da mahna pamis da haike UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OCSA Egypt tagi Gaza tengbang phuba truck cham hena yum sakai sinimita lanselakre hairi haugiba thada khutok nakiba matung daki masi tharaga sumna tagi truck chatre yangai ga daru khaktani masi yamna tangna ani raksuba oina yum sakai sinimita Gaza City ki maruiwa Al Shifa Hospital emergency medical supplies thunglakre United Nations amasung World Health Organization na masi khudakta mathau tabasing dagi yamna wali haina warning tawkhre Khatang Gaza da Khan Yunis ta leiriba European Hospital da thokliba phibam aduvo bagdang mang takpagi phibam ni an International Committee of the Red Cross ki Chief Sergeant Todd Fodokar na phongtokre makoi gi imung gi mi punamak sigraba angang singna masada asoga pan thokpaga loidna hospital da lagli han bhangna telephone da pawmi sing da haige United States ki National Security Council ki Wangangloi John Kirvani Jum Sagai Sinimida pawmi sing da lal loiraba matung gi khudaki manes tawnadaba security ki fiba madu yangsinna Gaza da Israel ki force ni yamrabada matam khara ki oina makhal makha tana leibagi matang da phongdoki maduda Hamas ki senior member Azad al Reskana athin ba paukum amada malem gi powerful mak amada oina punjinarabasu makoi ki condition jing ado Palestinian ki biam ki bathakda sathabangam loi ana telegram da message amade ki Israel military na wangthang ba Gaza da satuna yangan khre Israeli teng amana ate akai na question lava langoi lam mafam amalan thok tuna sali maigai khudimakta ate akai thoklaba building sing ure Mediterranean yan ki samudra torban baringda maru fuklaba u pampi sing tare Israeli military na wangthang Gaza stripda akan ba khuthok na bagin mit tarani gi matungda oiriwa phiba madu yangana da bagarang yum sagai chanmita international journalist sing escort tawrakle sayulani sana lan chokna gre ana military guidelines matungina aroiba maming phongdok taba lieutenant colonel idon haike aikoi lami khara sikre operation gi maroiba pandam di Israel ngamkai manaki wangthang ba Gaza ni haike Hamas military leasing kamarum sikre makoi human sil uina biam khunda pa mafam da misam sing sin nahi ana maral siki adubo madu Hamas na yakide ngarang yum sageson midda Gaza da thauba adu thongnaw yawdraba armored vehicle amadane manungda leiriba Spain amana samudra torban paring karba building sing amasung maru fuklawa upan sing saktam sing utke Israel ki tank sing amasung armored gari sing na singba masi lengdana leiri lanmi sing na mafamadu patrolling tawri khongchada duda Israel army na building adugi manungda ammunition amasung khulai safam facility ama thengnare haike laboratory adugi ayam balau thokre aduba khut thokna bada Israel da kabla kiba rocket lising kya adugi lemau khak sing uba fangke laboratory adugi madak da floor ama ngang singi tumpham ka mali laboratory adugi matakta floor ama ngang singi tumpham ka mali phamung kya marum thai lai dv ama amasung Palestinian ge firal ama leirami pung ani fada ba kongsada duda journalist sing aduna nongmai kapagi makhol takhi aduwo live fire amata di ukide Israel gi lanmi sing aduna journalist sing aduda akoi veda thoina satana pa pawda pike laikha ge attack adugi phang oinan awang thangba Gaza da leiba Palestinian sing aduwo khadam ba Gaza strip da chen kinamba Israel army na order tawke Gaza gi apun ba missing ki sada humfudra rom mayim thadok tuna chen khe thaje aduwo UN official sing na chawrak na miyoi lak hum lomdi lehuri haina pare hauzik Hamas sing natana mafam asida aikone misam amata udre Hamas fighter sing aduna overground da thabak tawbu ui amasung makoi gi underground tunnel system dagi thorakli an Israel gi lieutenant colonel idon haike Maragasida US na Israel da spice bomb sing piragane Gaza da satiraba military operation amma chathaduna misam sing sibagi changka hena wanglak lingi marakta Biden administration na Israel da $1 million sahung kun gi khulai sing pinada pawarep laukre dilla do maruena ekoriasi gi chang wangbagi damakta maming satlaba smart bomb makhalama oiba spice family gliding bomb assemblies transfer tawbaga mari lainai bomb makhala du Israeli defense company amagi US subsidiary amana Israeli government transfer tawgadabani ana Wall Street Journal ki report haire spice smart precise impact cost effective bomb sing adu Israel gi khwadi gi masak naiba khulai manufacturer sing gi manungda amagi American branch Rafael US na development of air to ground khulai sing ne aroibeda content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak pathaga jari channel sin atom da kana badi subscribe tobi business subscribe tobi ramaloina na like and share to busu kawi kanuk namak po amakhanna thaga jari